lo ubadum lawan bangka banlen shop yakni kesenang kejongi rikum kibanget in hapdiang yakni ngajing shisha bayway sim inamha lam gajing tip kejong nombu nong pen pao gajing sngam kejongi Yepi baro kibalai wan bang sngam lam ya kajing du no kejongi yaw ni ukun ubat it jang kesenang kejongi Ngayeng hakan kapor nakaliang jong kayeng kum kapersa kabahe do jong imadu latip langkar kungor ibangi jukhot it ibahe lingkwat sepang jong ikat bala ngakwa ben pau hang ni ibahe imadu iladei ukun balai bat bakat do jong ilit Israel silakar kungor bat ilit Jo El Maunai lakaya i haka handriu tarik u Oktober kat kendai spa nyo puwei ila pendap ya kekerdan pule BA na Shillong College imado idon sanut ki khon katalai ki kenthei bat ar ki simrang kendiat ngan phai shakalenti ya jong imado hakakam shakri patba kabala sedang da kejengseng ya kaseng samla bhalang nong khriam ha usnem kat kendai spa kendai po but ila longum u president u baningkong jongka ila longru u founder member jongka seng HNYF Hinyo Trap National Youth Front but ila long u founder secretary but hadin ila bat kum u president jongka seng tat hadu ba indayale yak election MDC naka nong thamai constituency ha usnem hajar saw naka party knam naki kamba imadu jongi ila le hakapor ba ilong kum unong yalam kiseng halang batru kum MDC ubala job sausian kinthi ngin nganom kran shapang jongka jingno senyang jong i namar P kum kipat ba jong kanong thamai constituency bat kari bat kajat penriu pitip khambha imado ilong kumne kumba ilong day namal kajing iet kajing kershan kajong pi ki patba kanong thamai constituency ngimla syu ban klet ya kani bat ngimla syu ban siu kalyang ya kani bat ngidon tang ban ong khuble shibon ya pi ilong ubrio ubasmat ubasting ngaken ma nadu bangadang red Beman kasni sandi julum ki sedap nyat kiu ya ki janyat kti ya ki nap ki tendong sliding ya ki lingkarat bat julik sa let sa ya ki sapung bat kata kala julung garutin gajong i ilong ru bri basmat man khestap bat baju penut por ban pulih ya ka Bible ilong ubri ubus ngurut bat ubalong approachable ubasok banyakren bawat ki klung ki kena aru ki kenya ikom uparalok ulong ubrio ubadon ka khmat pot samrke bat ubajus ngotanan ban panyarki bat recommend lam yakiwe nyimla ban len ma kajing khlat no ka jong i ka long de shisha ka jing do ka bakrau om tangi ka ying ka sem ni kan ja ya pi hindrai ka kten oble ka pan kan mau yang God's timing is always perfect ki eke ibaro ki long da ka jing tip ka jong oble ban shuben rap khndiat ya ka eke ba iba si em ilaong niyo i shisha ya ka dedication ka jong imadu ya ka kam ka jong i bahawat kaladon ka session ka balai sngi ilalet ya ka singi ka baningkong hapadeng ka jingpang ka jing shitom ka jong i
Ho ilamut sebanlet ke sini ke baar Hendai hak tu kemit imla syuk banwet tang ko biaru Hendai kani ke jing sitom jong i kam sim la khang lat ye I but what happening ke jing sitom ke belajar ru idon new I sisa kita ke dedication ke jong I ya kam ke ba itre Nin yai pertu ya ke jing long bapha but ya ki jing seneng ki jing krau ki ba ma I ila ai yang ikum kayeng kasem ila pendep hok ya kamram jong ikum ukpa ya ki khon upara ya laki jom ki henden ukini yang ki bersa pat unong elam ya ko konstitusi bat kumdo ya kari bat kejat pendrio to ai bo jo boleh beri ubasumar yang ni undon kat tapi ni doai pun kerkhul pi Kieng kisam jong pi wat to ai baka jing sok ka jong kan don reng kat lem bat ngi baro to kan mau lem ngi bat ka jing ka jong ya ka jing duai kendiap nga susah ki jing kan mau yai bahe kum yue nei brio iba bunnia ha kat sebagai elek jawan ha ka jing elektur program sen ka tre bat iba lati blang ngor na du bidang long presiden bat kamdei ta kata hiru bat ka jing itu jonga na malangar na he asal mong kriam Kecing itu jangan ibarat pelang kangor kalalong teki bun pausnam. Kuma aspa lais pawut ki kalalong perwer teki prosasnya. Bat badang presiden HNF ibarat pelang kangor. Ila pun maldo ini ki badal hajan bat hasanda jangi ba ilong ba da kumno ni hablet pendiang kabam gadi ni hablet pendiang ka kanet kajan ka rajai. Yang hablet pendiang ko kawa ya kita ki ba lakala perwer. Kecilong wiki lalu kata kecilong smart kejongi bahe kumlong yalam mengenai hang tu. Anda lapoi hang tu lapoi hapo la lapoi mengi keseng hapo pun seki officer sarkar bat ilakam ni lade by di DC. Ikam bangang ada DC kumno nga lapoi sini seki officer na PHE officer naga social welfare di officer na we kimpat depoi bat mas dong mardo anta po sekitar lapoi lut ki officer lapoi ki tangkarum lapoi lut ki khaw lapoi ki Dalam kali itu kita shadow tu disi berapa ini bahaya lah pasca kapan nak pun TBA. Lada hak bantok lu itok tanpa nak bentar jing sekali baik. Tersekawai ke bangai tengah ya kejilong jong bahaya hadin bila rong seri jeli politik seru sansenam kenti sansin kenti ila jok kum MDC jong kanong thumai constituency bat habang yelai lang berbahaya banyak kan basik election henry babuan pat kilong yeng hiong miam dot kamera banawan sene latip himangi kuyu benem ya Katai ke pani ba kecili kabagi paiba jong nong thmai constituency kidon ya wahe kum tong nong mikmak bat kum tong sakri paiba hakadong kathain bat hakari ba gajai benriu hi bol boy hoi nadu bala senge kai chonia lakhiwen gani kecili khi eko border issue bat ibahe di we balong instrumental ha ban perwandur ya kata ka GCC dan kepala lumlang ikseng balang kibobun ban penyakhi ban penyadawa ek sorkar ban pensngau ke sorkar yang jingdon kam ban petikenai pulusam ban kata ke dinjak ke balamat ilat balamai pan ilat iwi ba latip lang kerungor ngiri bentep balada ke sorkar mata kala pasyang ban penbej pulusam hendak ke jing sedang lale da presiden jokowi HNF lale adu balatip lang kerungor ba kata ke burom bakum kejai beriu ni haban pertu si junom hoi kala simpol hendak ke bala sedang kala jan urlong bat ni kerman hiru bahkan urlong berkata kata kejimno senyang ke bos kral ke bakum ki jai beri ni haban di pertu si junom ya ka jile jong ni rong ba wat adin bilarung sa kecili politics bunsin ni sangkai berbahe ni sedong ni se pendom kai no di perlok bayajan bangila bane jua skor no no ko poru wala dalalong MDC along si emru ni se jong pi pimler bahe yo ik sai kalong ong penman ini beliau ngamler ngom pilalong MDC sautem pi obat IM pi obat CM tang thomot thomat henry ka bersotonat ka ba ka jawab ong bahe ngam jule e ka politics ban ya khwai do kha ngam jule e ka politics ban pen khalam nyano ngam jule e ka politics ban pen kujo pen khro pen kujo you henry nga yai be ka kalenti ban utau de bahe kum politician ubayai be hala kalenti ai ka bakawan ka mangwan ubam ju ibang ya ka e ka bomde ka hok ka jung bat kata kadi kanuksa ya yanga hiru
ya giwe ke nong alam sek balang bat ya giwe ke politician ki badon hagani jeli bat ki badon hapo kami kalaya ka jongi baka nuksa ba bahe usai pani kari kamda dai tang ka ktien ka banong kata ka clean political campaign roi bahe he live by that but practice dia kata ka clean political campaign nata kalau south league snam kita arpo league snam ulalong di si uba lateplang karungo kumu MDC jong kumnong nikmat jong semai konsumsi umpat dong katak thobria ladang yong ha ka politics ladang yong ha kawai kau benta ka baun bunam nyimpat julak namaru ya la tunti badai kat bat ni hadu kene ke klima ba ngin pendat ya ka kamram jungi ban le buram khaddo e pa ba e jungi na yeng hangne ne ka liang ki khon ban pen pa ke jing smo ngu na ka benta jing le ba jong pi yang ni ki khon na du badang kha hadu ka klimat ba pinlet phai no na kene ke slap pathai kat ni he ni san ni long real ni man real de namar ba phimju klet ban pindap pinbiang bat sinran yangi hakti hakjat malah kapor pa be menta boble ula khot no ipi kat nu mi dap de jing so si bat jing so tamang kamin sim bangila do no ipi pa be bolong upa bala uyai unong sneng unong kraw unong lam ninti yangi hakane ge jingim haperthai unong ai ben simingi haboro kilyam bangin kiu seprang hakajing im bat philong ru uparlok bai ye jantam e jungi pa bai khuble sibun e ya kijing trace tom chompi baro sijing im na ke binta ki khun nimla shu ban siu kilyam ya kijing le pa jompi pa bai hendrai tang kijing duai kerpat boblei priang hun ki hakahima jongu but pinyo shongsuk junam haying try kurkulam pa be ini najrong banginang he nang san haka akor kaburam nginyai putu junam de jing sneng jingkra jongpi letsuk pa ba it that men sim e jungi chadwar ble kuble shibu hoi nilai kendu ia dan kendiat benai hau benai nai tung kadai kador bar liur kebangidan hatong po district council na kaliang iba he ilawan ban yeshim bentai but hapadeng kejing shitom kebaikit hakamet kejung i nila keli i ladalong kabala balipim resno hayen Henry kemensim ring bahe ban syakri yaki paipa yaga jat ban riu kamshim la penduk mensim na kata jing stom ke baidon Henry wat haka dorbar ke bangilong hantai dan menta dan katu kani benai ho benai naitung ilawan yeshim menta bat katu ka dikasngi kapor ke bakhadu ke ba inwan ban yu kejat hadis council bat hadin katu kani sngi ilayo hubor ba lara noi i sha hospital i ba latip lang ila mikmat e ganong thamai constituency sha kayin dor ba thau an district council na dus nam araja sa but klemput ila job kinti hadu sausen sawat haga samoi terkam hangtai po district council i artli ki department labun snam kata di ke department ilaka kepet habide kam shnong kam hima kam sima bat ke ba arpat ilabat ya ka kam trade bat hakini ki snam ke ba iladan hapo district council ki department ngilaban kenmau kam tam hake ilaka ke ba bun ki shnong ki hima ki badam dan hapdeng gejing ya penbet yo pur usam ji penbet iki kam shnong kam thau iki kam hima kam sima iki kam siem ki kam lingdo ki kam menteri ki kam makrau de kapor ka jung i balala ban sandur ban penwandur habide bak kam ilaka bat ikan maru akapor bi bat kum trade
ki babun ki nong khai banabar jela ki kinyo bat kyo ba namar long briu ubaya bet but train la kakam hakapor by dandan ha district council ndai ka basuk banyo trading license hakapor ka jumi namar ilong briu ba benya briu ba thik baya kat kum ki kendon but kani ka pen ba ibahe la teklang ipendap ya la ka kamram kum non khmat da ka mensim jong ka jing ya ka ri ba jai pen riu bat ikipat ba penginam la ban klen na kaliang jungi baro bat khamtam na kaliang ka Khasi Hills Autonomous District Council namar ta kadaw ngi pha e ka jing snowlem iki bahayem basem ikurem ki khun baro Hinman ki para ki persa ki kini ki marjan marpa ki nong kershan but ya ki pai ba constituency but na kaliang jungi kum ka district council ni play ka jing khan nam ta jong phi kum ka ye pidon kan open ka jing e pidon kam bani kran bat ni bani kendu kino ki kam ilong bakloi ban ya dan bentalang bat phi kum ka ye kumju nga kerpat iba khongbet pan wan shikmat ban pendem ikini kebentah Kalau kerpas ini Sherman juga ke CDC ba lam thang bla subhabin po university. Kalau kerpas ini CM subhabin an banbun steel pada din juga ni kan ka last post nagta jongi MC bujuk kali bahaya pangan kecing last post pakadoi bat kerpat ya baru ki berana hari por hak por pa petaya ka arminit pan sambiar sobha panyanglang kumgarak panai ka jimbrom khadu na bata jumni uriromba budan hakani por kublai
Please sebentar. Right.